Muri iki cyumweru turareba ibijyanye n'indwara yo kugenda umuntu asinziriye. Ibyo bisobanuye iki? Inzobere muri Tanzania, muganga Mohamed Munacho aradusobanurira ibijyanye n'ubu burwayi n'icyakorwa. OMS ivuga ko ubushita bw'inkende budateje isi impagarara mu rwego rw'ubuzima. Ikindi, abantu bambara utwuma tubafasha kumenya uko umubiri wabo wifashe igihe icyo ari cyo cyose. Izo nkuru hamwe n'izindi ni mu kiganiro Bungabunga Ubuzima, mu gitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije, ndi Eugenie Mukankusi, mbashimiye ko muri kumwe natwe muri kiganiro Bungabunga Ubuzima. Tekereza kuri iki kintu, wari uryamye, uvuye mu buriri, ugiye mu gikoni, ufunguye firigo, wisukiye icyo kunywa ariko urasinziriye. Ibyo babyita kugenda usinziriye. Ni naho umuntu abyuka kandi agakora imirimo asinziriye. Impuguke zivuga ko kugenda usinziriye ari ikibazo cyo gusinzira nabi cyangwa se kugira imyitwarire idasanzwe mu gihe umuntu asinziriye. Nk'uko ishuri ryita ku buvuzi mu bijyanye n'ibitotsi ry'Amerika ribivuga, ubwonko buba businziriye mu buryo butuzuye iyo umuntu agenda ariko asinziriye. Ibi bituma abantu bakora ibikorwa batazi. Bikunze kuba ku bana, ariko n'abantu bakuru bagira ubwo burwayi. Impanuka zishobora kuba igihe umuntu agenda asinziriye. Bishobora kandi gutuma akomereka. Bakaba abantu bazi ibyababayeho, harimo n'abazi abagize ibyo bibazo barimo gushakisha ibisubizo. Kurota ugenda kandi usinziriye bizwi nka somnambulisme ni igihe abantu bakora ibikorwa nko kugenda mu gihe basinziriye. Habutamu Kamlacu w'imyaka 23 ni umunyeshuri kuri kaminuza ya Hawassa, aravuga ko yajyaga arota agenda kandi asinziriye. ያልጋ ሽፍት ማድረግ መኝታ ከዚህኛው አልጋ ተኝቼ ኑሬ ከዛ መጨረሻ iyo umuryango wanjye wambwiraga ibyo nakoze nsinziriye barasekaga. Rimwe na rimwe nisangaga ndyamye mu bundi buriri butari ubwo nasinziriyemo. Ubushakashatsi bwakozwe n'ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza rya Stanford bwanzuye ko 3.6% by'abantu babajijwe muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cy'umwaka bavuga ko bigeze kurota bagenda. ቤተሰቦችም ተሳስቀን ዝም እናለን ስለ እንደ በሽታ ምናምን አንቆጥረውም ወይ nta byambayeho, ariko nzi umuntu mu baturanyi banjye wapfuye arimo arota agenda asinziriye. Kubera ko abantu baba batazi ibyo barimo mu gihe basinziriye, bashobora kwishyira mu kaga batabizi. Urugero nko kugerageza gukoresha amashyiga cyangwa kugenda hanze mu muhanda. በእንቅልፍ ልቤ የሚሄድ ልምድ ነበረኝ። ይሄንንም ያወኩት እቤት ሲነገረኝ ነው። sinyirota ngenda nsinziriye, ariko byambagaho kandi byahangayikishaga nyogokuru cyane. Yafungishaga inzu imfungo zitandukanye kugira ngo ntaza gusohoka mu gicuku. Impuguke zitanga izindi nama mu rwego rw'umutekano, nko kubika kure imfunguzo z'imodoka n'ibikoresho bikomeretsa. እንዲሁ ከእንቅልፌ ተነስቼ በር ከፍቼ ወጥቼ የሆነ ልብሴን አውልቄ ጥዬ benshi mu bo mu muryango wanjye bibwiraga ko kurota ngenda nsinziriye ari ikintu kizanwa n'uko nasinze, ariko siko byari biri. Ubushakashatsi bwatangarijwe mu isomero ry'igihugu muri Amerika ryibanda ku bushakashatsi mu by'ubuvuzi bwanzuye ko nta gihamya ko inzoga zaba zitera kurota ugenda usinziriye. Abahanga bavuga ko hari isano riri hagati yo kurota ugenda usinziriye na bumwe mu burwayi nk'umutwe w'uruhande rumwe, kubura umwuka usinziriye cyangwa ingaruka zimwe ziterwa n'imiti. Gusa bibaza niba ubwo burwayi ari bwo butera kurota ugenda usinziriye cyangwa biterwa n'ubuvuzi buba bukoreshwa mu kubuvura. Ubushakashatsi burakenewe ngo hasobanuke impamvu ya nyayo ibitera. Munacho Mohamed Abdallah ni muganga i Dar es Salaam muri Tanzania, aratubwira ibindi bijyanye no kugenda umuntu asinziriye ndetse n'icyakorwa. Ugonjwa wa kuamka na kutembea usiku bila ya kufahamu
kurota ugenda usinziriye bigaragara kenshi mu bana kuruta mu bakuze. Bishobora kubamo kubyuka mu ijoro ukicara ku buriri cyangwa se ibindi bikorwa bifatika nko kugendagenda, kurya no gusakuza, cyangwa se gusohoka mu nzu no gutwara imodoka kubera ko hari uko kutamenya ibirimo kuba. Mfite na bamwe mu barwayi babyuka bakagendagenda bakananyara ahantu hadakwiriye. Mu bakuze mbona muri rusange bifitanye isano na zimwe mu ndwara z'ubwonko nko guhera umwuka usinziriye, kubera ko bihungabanya injyana isanzwe y'ibitotsi, cyangwa umuntu ashobora kuba afite ihungabana mu mikorere y'ubwonko cyangwa afite umuriro mwinshi. Mu bana ho mu by'ukuri ntaho bihuriye n'indwara z'ubwonko. Urabizi, hari ibyiciro 4 by'ibitotsi. Urwo ruhererekane rw'ibyiciro rumara hagati y'iminota 90 n'amasaha 2 rukajya rwisubiramo ijoro ryose. Mu byiciro kuva ku cya mbere kugeza ku cya gatatu, amaso abahumbije ariko utaratwarwa cyane n'ibitotsi, naho mu cyiciro cya 4 uba washyizweyo. Ubwonko bwawe muri iki cyiciro cya 4 buba bukora nk'uko bukora uri maso, ariko uko kurota ugenda usinziriye bikunda kuba mbere y'icyiciro cya 4 cy'ibitotsi. Ushobora gukangura umuntu urimo kurota agenda, kandi ni ikintu cy'ingenzi kuko aba ashobora gukora igikorwa cyamushyira mu kaga. Muri icyo gihe ugomba kubikora witonze ku buryo utamutera ubwoba. Ubusanzwe ntabwo ari byiza cyane kuko ikiruta nuko wamusubiza gake gake mu buriri bwe. Nta mibare izwi neza hano muri Tanzania. Bene aba barwayi baza gake cyane kandi si indwara ihamenyerewe. Bumwe mu buryo bwo kwivura mu bakuze ni ugukoresha imiti yongera ubukana bw'ibitotsi byabo nka Valium. Hari izindi mpinduka mu mibereho umuntu ashobora gukora, nko gutegura aho aryama ku buryo haba hameze neza, kimwe n'ubwoko bw'umufariso aryamaho. Hari imwe mu myitwarire yo kwimenyereza nko kutanywa ibisindisha byinshi mu ijoro cyangwa ikawa nyinshi. Bene ibyo bishobora kubangamira ibyiciro bisanzwe byo gusinzira. Hakaba no kugenzura neza niba ahantu uryamye hatekanye, nta bikoresho biri hafi aho bishobora kukwangiza, niba inzugi n'amadirishya bifunze neza, ndetse ku bana ho rimwe na rimwe ntibagakwiye kuryama bonyine mu rwego rwo kubarinda. Ariko cyane cyane ku bakuze bagomba kwivuza indwara bifitanye isano nko guhera umwuka usinziriye cyangwa ihungabana, kandi mu gihe wakora ibyo uzabona ko inshuro urota ugenda zigabanuka. Kwicara kenshi bifatwa nk'aho umuntu aruhuka kandi atekanye, ariko se wari uzi ko kwicara igihe kirekire cyane bishobora kukubera bibi? Impuguke zivuga ko kimwe mu bibazo kwicara cyane bishobora gutera ari ukwibumba kw'amaraso mu mutsi munini, akenshi biba mu kaguru. Utwo tubumbe tw'amaraso dushobora gutembera tukagera no mu bihaha, aha umuntu ashobora no gupfa. Uko kwibumba kw'amaraso bishobora guterwa no kwicara igihe kirekire cyane, kuryama igihe gikabije cyangwa se gukora urugendo rurerure. Ikigo cy'Amerika gishinzwe gucunga indwara no kuzikumira kivuga ko igihe umuntu akoze urugendo rurerure rurenze nk'amasaha 4, byaba mu ndege, mu modoka cyangwa se muri gari ya moshi, ashobora kugira ibyago byo kugira utwo tubumbe tw'amaraso. Mu bishobora kugabanya ibyago byo kugira icyo kibazo, impuguke zitanga inama zivuga ko niba wicaye, gerageza uhine, wongere urambura akaguru n'imirundi inshuro nyinshi zitandukanye. Niba uri ku rugendo rurerure, ni byiza guhagarara buri saha cyangwa se isaha 1 n'igice, hanyuma ukagenda n'amaguru akanya gato. Ibi bizafasha imitsi y'amaguru amaraso atembere. Ikindi, kutanywa amazi bishobora gutuma amaraso avura mu mutsi munini. Ubwo rero nywa amazi ahagije, uzagabanya ibyago byo kugira icyo kibazo. Abantu barenga ibihumbi 4 barwaye ubushita bw'inkende mu bihugu 47 kuva iyo ndwara itangiye kuvugwa mu kwezi kwa gatanu, nk'uko ikigo cy'Amerika gishinzwe kurinda indwara no kuzikumira kibivuga. Urwego rw'ubuvuzi ku isi ruhuriwemo n'impuguke mu bintu bitandukanye rwasohoye inyandiko higenewe abanyamakuru isobanura ko iyo ndwara ari icyorezo. Cyakora OMS yatangaje ko ubushita bw'inkende uko burimo kuboneka ku isi ubu budateye impungenge mu bijyanye n'ubuzima bw'abaturage. Muganga Mary Stevens aratubwira ibindi.
Public health emergency of international concern is an extraordinary event as defined by the international health regulations. Ikibazo mpuzamahanga cy'ubuzima rusange cyihutirwa ni ikintu kibaye nk'uko bisobanurwa n'amabwiriza mpuzamahanga y'ubuzima, kigashyira ibihugu mu byago byo kugikwirakwiza, cyane cyane biciye mu kujya ahashobora kuba hari ibyago byugarije ubuzima rusange. Rero komite idasanzwe yarateranye mu cyumweru gishize ndetse igira umuyobozi mukuru inama y'uko uko icyorezo cya monkeypox gihagaze mu bihugu kitaragera ku rwego rw'ikibazo cyihutirwa cyugarije ubuzima rusange ku rwego mpuzamahanga. Another emergency committee to look at the available data and advise against. And secondly, it also does not mean no action. Countries have been called to take action to make sure that they are alert. Ariko kandi uko urwego rukora mu mabwiriza mpuzamahanga agenga ubuzima, nk'urugero habayeho impinduka, ushobora kongera gutuma izindi nama idasanzwe ngo harebwe ku mibare ihari hanyuma hatangwe izindi nama. Ntibivuze kandi ko nta kirimo gukorwa. Umubare w'abantu bambara utwuma tubafasha gucunga ubuzima bwabo no kubufasha kumererwa neza uragenda wiyongera. Ibisobanuro mu nkuru ikurikira. Fred ni umukozi w'ubusitani ubikunda, umurimo ubu yarushijeho kwishimira muri iyi minsi, abasha kugenzura uburwayi bwe bwa diyabete. Mbere nkikoresha uburyo bwo kwipima, nari ntewe impungenge n'uburwayi bwanjye bwa diyabete. Ubu rero ntazo nkifite, ngira uruhare mu kugenzura diyabete yanjye. Ibyo birushaho kumpa amahoro yo mu mutima. Ku ruhande rumwe byashobotse kubera agakoresho yambara ku mubiri gakurikirana kakanabika amakuru ajyanye n'urugero rw'isukari iri mu maraso ye, ku buryo we na muganga babasha kuyabona mu buryo bwiza kurushaho. Aya makuru yamufashije guhindura uburyo bw'imibereho, byatumye urugero rw'isukari rugabanuka. Fred yasabye ko izina rye ritakoreshwa mu rwego rwo kurinda ubuzima bwe bwite. Aka gakoresho kamfashije kugenzura indyo yanjye ya buri munsi, kandi nabashije kugera ku ntego nari nihaye. Umubare w'abantu nka Fred bakoresha udukoresho twambarwa mu gucunga ubuzima bwabo uragenda wiyongera. Baradukoresha mu kugenzura imigendere yabo cyangwa se mu gukurikirana ubuzima bwabo. Abakoresha utu dukoresho bashobora gusangira amakuru n'abaganga. Nkoresha isaha yanje ya Apple mu kugenzura intambwe zanje ndetse n'urugero rw'ibikorwa byanje muri rusange. Kuri benshi ubuzima bwite n'umutekano by'amakuru yerekeye ubuzima bwabo birahangayikishije. Mbasha kubona isesengura ry'ingendo zawe bivuye kuri iPhone yawe. Ikirenzeho, nshobora no kumenya ko isaha ya Apple iguye. Mu cyumweru kimwe ndasuzuma umubare ungana n'uwo nagasuzumye mu mwaka wose mu buryo busanzwe. Gakozwe ku buryo gafatishwa ku mubiri we kakabasha gukurura amakuru. Turaharanira kubasha kugira amakuru yizewe kandi atekanye mu rwego rwo kurinda umurwayi. Yinjiza kode muri telefone hanyuma amakuru akava kuri ka gakoresho ajya muri telefone. Iyo utekereje ku kintu n'umutima wawe cyangwa umuvuduko wawe w'amaraso cyangwa isukari, bihita bigutwara intekerezo burundu bikaguhoramo. Aka gakoresho kandinda gutwarwa. Muganga Mirana avuga ko ikoranabuhanga ririmo gutera imbere ku buryo bizoroha biruseho kwigenzurira amakuru y'ubuzima bucece binyuze mu bikoresho nk'amasaha y'ikoranabuhanga na za telefone. Ikoranabuhanga riboneye ni ikintu cyoroshye cyane. Ryo ubwaryo rirabyikorera hanyuma rikazamenyesha njye ubwanjye cyangwa undi wese nagennye igihe cyose hari ikibazo ngomba kwitaho. Iyo ni inkuru nziza kuri Fred wahitamo kumara igihe mu busitani bwaho kuzenguruka mu biro by'abaganga. Naha dusoreje ikiganiro Bungabunga Ubuzima cy'uyu munsi. Ku yandi makuru y'ubuzima n'inama zagufasha kugira ubuzima bwiza ndetse n'ibigezweho mu rwego rw'ubuvuzi, egera Ijwi ry'Amerika kuri wa3.radio.voa.com no kuri voanews.com. Naho ubutaha rero kandi mukore ku buryo umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze.